Titiang mangkin megandeng sambilang melajah sambilang megandeng inggih lantur ceritane sane mangkin sedaweg dalem sagening kocap melinggih ditoh tangkir maduwe oke asiki okane kalintang bagus duweg sadu susile sane wastanine dalem mangori nanging sadurungne lugrayang titiang mangleten ketaman pula sawireh titiang ngojah inggih ide betare kawitan bapane mah ide malu kejep men ken memene ken lakar magending halaman kita lautang do subo gendingan ane madan babat buan nah ring mencara ngantuk pengastung karo Om Swastiastu. Ngawe titiang amedar dayang ing ratu hidedane para pengerengo sarang sinunya miring sane mangkin mangdana tatas kuning makesan jadi dartayang titiang hene madeg areng bali moyo enten tiwa sering sejeroning mopi data sane madeg agung dadosan kelam ring wewidangan jagat bali dalam segening cabangan asa puni ketaler indik parap sane matak nate boyo wenten tios ide dalam sageni hareng dah langke idama linggi semal koindik ide megena boyo wenten lian iri kering jagat tok langkir amadowe putra asa wiji taler mangdana tata suning makesani inik perti sentananide inik putranide setungil wantah asiki ama prabawa
agung. Dewa Ratu Agung, indek Prabawan putrani Dedek, luwih mau tamu wibawa pisan. Sopo dara alendang azo sila. Napi maliring sejeroning mapidata melaksana putrani Dewa Ratu Agung, Darmo sadu susila kewentenan putran ide Dalam mangori mapa pasi boyo wenten tio sinik puspadan ide wantah dalam manguri sampun aduh raris kejatuh kar mayang Dewa Ratu Agung, risampune putrani de kebos dur raris jagi kejatuh karmayan sane dados haraben ngiring selanturnya sane jagi uningannya sane dados uyatindik kewentenan rabin ide ampuh hati kang nami wanta empuati punika wiyati sani dados rabin ide Peden empuh galuh kocang asa punika taler mangdane tata suruh makesami indek kewentenani Dedek punika wantah cucun idane sane muastu empu galuh sampun jangkep idosang kali
sampune sane mangkin sampun kebos jangkep yen baos angring jabu sampun gere aste asrama sareng kali rares kadegang handara pati selanturnya neraris ane mangkin dados madeg agung wiyati kebos areng kaleng ida amalunggo Puyo enten tios inik sane genah ide iri kering jagat kelinge kebos kasuwen amaduwe watara udang warse sampun lintangnya suwenya neraris sane mangkin meduwe sane muaste putra lanang wantaza uyati putrani dewanta hasiki lanang uyati kebos aropa bagus ratu mangori mabi Dewa Ratu Agung indik probawani dede rupani de bagus sapeke yen bau sang sane mangkin ide mau bisik wantah Ratu Mangria inggih sedurunge sampunang lali subscribe, like, komen dan share. Suksema. Om Santi 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 Om.